Isato, Isano na Isato, Isano na ibere, Eyemo, Elioto Goikere, Gose, Ututarire, Asachia Visichito, Ichujira Senyumba, ya Brighton Apartment, Ejire Busio Wichiro ya Embassy, Ekeroko Gende Nyakoe. Ndizi TV, Ubuhansu, Bwomogusi. Chumurigali ya television ya Ndizi TV ni Chinsa Isato echimaragoba ya bono jiri Chinsa chirogongorwa Afrika ya mocha chingaki ichi mangana magia sinkira yubikiranu kuruge deseni kia wanjite nambe mo deseni kiumunwa bweke gusi nigotogotoka ime kaunti ya Kisii asesemo ya Embassy ekerokogenda Nyakoe bono iga no togotoka nabo igona bogotonyora chinsemo chindi chinyingi buna Facebook otonyora buna Ndizi TV News Digital nabo igo asesemo ya YouTube nigotonyora buna Ndizi TV News bono nigo ni aliganira kigima yokoletera mangana magia senkira yubekirano basake bayito nigo bahenda chinsemo imeyor konkorwa gusi na kwenekya buna bakobekira hange mangana magia senkira yubekirano kigima bono tonyara go kumikigima ekiagara neroberie na kwebeka hange kigima liyo kwenekya buna nkonyoro lekeli yoganeti konyora chiga kichimagoroba ya bono campaign nigo chigendrete mono imeyense ya Kenya chinga kiumura ibwike make ODM muskire ila Odinga litukulia lenga lero aringe semo ya murangana boigo ebyombe nigo bwende tukwanira igoro yomurembe chinga kichobo choli obobogo chukorekana kitariki kianda cyumutinyo wa 5 omwaka yega naboigo umugabana bwe county ya Muranga mwangi wa iria nere pono litukoli tangani kigima anyoreli bagali gukwana bushubu murayibike make ODM naboigo litukoli alera somoro buri bweke umbu nigo neroberetie kigima Honorable Job Nyangenya Bumanga kuruwa bumachoge chache nere omogeni bweli tukoria lero nigutwiro biri bya kigima iliyo chukwanira lyaringe tomugusi chinga kichobo cyo lyobonene bumwako yoiga inyoranga bono nigo twikira mutukalyange yo mwali kigima tutigalitia matuko 15 no moka iliyo toikeli tukoririne ne kigima bono siri tukoria lero nigo ntagetulike SMS yao guchase na mbigire guruka bwa CTV yao omubolie omushimi wa Job Nyangenya Bumanga mangana mange kubwate kana no burahi bwaye ninkiye kora kuburi burahi bubu bunge kuri sensemelia ya bumachoge chache na buigo ebirenga byaye na inkike lyabwate kilira chikokoreto bauti kubwa bali bande babiri bakobera asensemeyo bono ayuna yanda mange na rutu yaliganira kigimi magoroba ya bono iliyo tunyale kwimanya asenkira yubikira nukigima bono ligontegete nda se studio ya kabiri iliyo mayikwira na seke kirabusyo twimanye asenkira yubikira no kigimo mwanchu murigeria mangana majani gotuya chaka bwango kigima kurende uriyo nkonya gokuletera mangana majia sinkira y'umuntu wabwimanyirilyo ligakurukwa Joshua Auta inche nigonkurukwa John Kebati abarai kurwasa rugongurwa gusi nigo bagenderete gwe yakire koko nakuburi abaki bicukura iliyo kubabwatisya anene mona sobo cyo lyobo bole busigayiga oyo kuriye kirugo cyobubunge asensemo ya Nyalibali Masaba Ben Ondari nigaburi abanyalibali bonsi kububwato koboko nakomwakira echikura ekeroshinga kicho kirai kinabwigo nigarachi kureta magendera manene asensemeyo omusekito Frida Kirwa nigakoriganira roboti rwa senkira yubekirano amatuko 15 nelimo atigaire tosoe asobo cholyo bonene abarwaneri bebirogo nigo bale chimbero asoko ene kibenyoleire obobui Oyo koligia ekero kyobo jumbe Nyalibali Masaba Ben Ondali nigenyore ali bagali abene gokwana nabamenyi bensemeyo gokwana imeyo wadi yakiamo kama asomo yegabwo kwa mwaine anyagosira Christopher Makura nigasaba abamenyi bensemeyo gwesoki asobonge na komochora buna omobunge elyokoleta amagenderero Iga bantu baminto nko basaba chitaliki kyanda omotyenyo nane moimo kaso obonge bantu baminto nko basaba buna natalirega
na atarire uno mumuromo lemu na iki irunguma ate na achira hata botondo na achire boguche mpaka rora ligatengereiri abantu batebera ondi engo tobwate sibale na anda seseita batebire no ndali bakubwatesi mbia mwana sana ya sawa seni chama yane koro kwa Progressive Party of Kenya alama ya ine torch MCA okiamo kama boigokorwanire kero gekyo nigaira nelimbia mono asoko mobwatesia asobokoreri bwemerimo yaye na boigo nigasaba ogosirwa asobochorio banene bole bosio nigo boigo aralia omolembe chinga kiribereria siasa ligendete kwene kigwa aba minto bakiamo kama ngo bakerambia mono sababu mwambwati siasa by election na saya gatara naintwe mokangige pindi kio mwaka oyomo ngatigotambokia gosengati gotabokia emirimo yabe kirase chifairime aba minto kisu bonongo saba mombwatesie egere na nchembale kirobo kima marore na kinkoro gobo kima bugane egento kende abantu bali ba wakachikura chionse ba minto ba Kenya gaiga egente getangani kitari kikiandango ikachire naende chiere mobe no molembe Omo director Nyandusi Nyakeramba nigamwakera ekoko oyokoligia ekerogo kyobo governor ime county ya Kisii Simbarati na kubamochia bali bagoteba nigaretire ogoturubani asorogongo rwagusi Pastor ndado watebige ntekam kwarandi yo marembe totagete chikura chia kuna marembe mtu akora chikura aga by election chisegi mtu arwane emnyore karera lakini Simbarati na rengo rinya chekirogoro by election dija rengo abantu bakasunyuntu abantu bakaitwa Simbarati na rengo ribonjari twabate by election yabo pore abantu bakaitu abantu bakasunyuntu Simbarati na rengo igo mosa le Simbarati erieta momotige abana inji bamwakire chikura muna batagete Frida Kerubo Ndizi TV Yamuno kigimo mwancho murigelia kera tutigalete me county ya Kisii esemo yabasubati kurwase county ye nigo ebagikire banasiasa bali bakubatumika abasaye senkere talingia elio koleto bwoba nabwo goturubania emisangirekano yabanasiasa bande bakoragwa na Pamela Mura nigo babiri bakugikiri getambukire kikigima anelmono se kibura buru kiricya nikigwa asesemo ya Agricultural Training Center imeye county ya Kisii chinkaki ekyombekirige chimbebe nogo chori kya IBC kiabwate mirobilio yogo bakwanira bali bakuriye kiro kyobo gavana imeye county ya Kisii nyoro roboti senchira yuwikirano. Sisi ni wamama, tuko na watoto vijana na wavulana. Lakini vijana wetu wanatumika vibaya. Tunakashifu hiyo kitendo. Mwenyako nyuma ya hili kitendo tunasema awache kabisa kutumia watoto wetu. Kwa sababu watoto wetu wameumizwa vibaya sana. Wengine wamepigwa mawe, imagine mpaka polisi anapigwa jiwe pale tuliona jana. Tunasema ni vibaya sana. Na hii ni serikali. Sasa sisi kama mama wa Kisii tumeanza kuogopa. Juzi tulikuwa na mkutano wa mama hapa Kisii kwa stadium hapo. Mama tulikuwa pale lakini tuliona jambo lingine mbaya sana tena. Vijana waliingia wakavamia wakatuingilia kwa mkutano hapo, baadaye tukaona tear gas, tumekimbia, tukakimbizwa, kwa mama tukavunjika mpaka hata mikono, hata tunaumia mpaka tuko na maumivu. Mimi nataka kuuliza wamama, tutaweza kupiga kura kweli? Hapana. Sasa tunauliza viongozi wetu. Sisi tunalilia President Uhuru Kenyatta, our president. President Uhuru Kenyatta wewe ndio president wetu mpaka tarehe 9. Tupige kura ndio kiongozi mwingine achaguliwe. Mama wa maendeleo wanawake eneo hii. Mimi ni kiongozi ya kina mama eneo hii. Tangu nianze kupiga kura 2004
mpaka saa hizi sijawahi ona kitendo kinatendeka kama hiki. We've been doing very peaceful elections. Lakini kitu nimeona katika Kisii County round hii ninashangaa sana. Nashangaa sana, it is very sad. Tumeona hii ni kitu ya kusitikisa sana. Kama wamama wa Kisii County, nauliza viongozi wetu popote walipo watusikize, kwa sababu tunataka uchaguzi, tunaenda kufanya uchaguzi, tunataka amani. Oyo kabire omomea bwe municipality ya Kisii Samuel Nyangeso nigo aboliria barayi bonse kurosor konkoro gusina bwe gono mugusyo mugima kurigia chinchira chukobe komolembe chinga kitwariganite guchia sobo cholyo bonene ayo nigaye konete chinga kelinga samatanga yamo ensemo ya Nyangogo imeje constituency ya Kitutu cha South imeje county ya Kisii ndate kuyali bageriga kuno ya mubwa barayi baito babusi okwananga ase chinga kechiga Toko sababa kusiba minto bonsi na abantu baito bonsi pi asetweka kusiengema Nyamira na wana jinsa mojeri jonsa sabantu baito bale baba ya komolembe mangana nale twa rocha beire chui wike ya maitire ya chibere cha itire okomnyaka nikwa basigali bantu bakutana magena na manganande tara to epichengia uneke sapu na wana niga santo baito bale suko batai gutwaro ubwa mangana kyaya gutwara kubolia barayi baito bonsi bakoboli chukura abantu baito bonse pi baba amo baba komolembe chukura tariki 6 sashyairire nto base kurutana amagena kuitana asenge nchu ya mangana chukura ngoja chena ndichiere gato be komolembe no molembo ino rata kole muna into bagusi komenya nabantu bande bia kubwa gukora chisegi chinga bunechiga na segi nchiko geronyole chukura segi nchiko nyola kogera oya werieta ngendo kera kanene no gutwara molembe eline mambia aya abana baito na intwe tonyali bagasona gasoka gwetia na kiro montanya ali baga na ino tubatike bali mo achoriru mugambe chinga kiecho basubati kurwasi county ya Murang'a nigo na barobwo babolira basayi gwetanga kurwasi okoleta chiburaburu chinga kiecho ligeretyo bachori obonene bure bosyo nigo batebire buna abakenya bonsi nigo bwentako ba maiso na kubeko mulembe ekero chi campaign chigendrete chinga kiecho bachori na boigo ekero bachori bwailire. Naomba youth wasikuwe wa kutumika vibaya na hawa wanasiasa wengine, waache kuwa wakitumika vibaya, manake youth wanatumika vibaya na ikifika ni wakati wa kazi job opportunity hawapati, lakini wanawatumia vibaya wakati wanataka vita ikuje. Kwa hivyo sisi chama cha UDA tunaenda tukiambia watu tunataka amani, tunafanya campaign zetu na amani, na tunaambia watu waeke Kenya yetu kwenye maombi na waombe wanasiasa wote. Kwa sahihi naomba wakati huu wa siasa na baada ya siasa, naomba tuwe na amani. Tuelimishe watu wetu tuwe na amani. Kama hata una support mtu mwingine ama kama husupport yule mwingine, naomba kwa heshima tuwe na peaceful campaigns. Tuwe na amani katika level yetu ya chini mpaka juu. Ekiombe kemo kemanyikarizmu na Power of Mercy Advisory Committee niko kiabikire mirobilio yenchira yekerero yimanyikanite muna digitized elio kurwa libagaligia elio gocha kubaligereria na boigo kubabeka sichingira kire chingia bali ababere bagosibwa ase chichera ao ayonsi niko bayakonete ase ensemeye muimi county ya Kisii. We have developed the policy, we have developed the draft amendment bill, and we want you to validate and confirm that your views were taken care of, so that the policy can go to cabinet and then the bill can be taken to parliament to become law. So important for us is what we have taken from this community to improve on the document that we have. I will want to very briefly say what came out and what are the key considerations that people want to be taken care of in the policy and the bill. The first one is people wanted a robust, integrative, transparent and feedback-prone petition process. People want a transparent process and an open process. So what we have done to take care of that in the bill and in the policy is that we have digitized the entire mercy process. People, the convicts, will be able to apply online. They can know when they are scheduled for interview, whether the application was rejected, accepted,
And even the general public on the homepage can know the status of any petition. So that was the first concern, and all the Kenyans in the 24 counties that we Kero tutigarite asoroboti urwo ni go mutreliwe kiombe kyo Serieta Lydia Muriku nikabolirie omugusibwenzi gwancherana na bali babiri bagusibwa asichera aho asengencho chingakichinyinge kero bakuru asicherecho niko kunyora baunchoririe chinjera cyabo nigo batagete komenya na barabwo. Must continue remaining a reformed person. With regard to Article 133 of the Constitution, and unlike the way the Kenyan people assume that Kisses are very unforgiving, we are coming up with a very robust discussion from here and very strong recommendations that yes, the Kisii people even want the committee expanded so that they accept back people who have been released from prison, they help them settle down. We even had the chairman of the Abagusi Council of Elders saying that he's willing to also have teams go around and do sensitization. On matters children accompanying their mothers in prison, these are children who are in prison simply because their mothers are serving a sentence. And therefore the child who is in need of care from the mother finds themselves in prison. But they are not serving a sentence. They are simply children accompanying their mothers in prison. Obomo bwa Kenya kwanza nigo bwa bolirie bali bagendrete komochike ombekirige chibebe no bochori kya IBC egotiga yoke gimana ukya chinga kijinyororo elyo bagende kuyari bagendere kwerigania sobochori buri busyo bwistariki kyanda cy'umutinyu gatanu gatatu ayo nigo bayakwana ime yensi ya Kenya litukuri rero kero bagendrete gwe akire koko eligo cyagwa kirwa chikura asobochori obwo buri busyo umusakito Frida Kirbo niga kwariganira roboti uruna bondo ronyore asenkere y'ubukirano. Obomo bwa Kenya kwanza nigo boira chikambeni cyabo chinsemo cya Karen bakora gwano yoko irukie bendera yobomo bo William Ruto oyubo igoro mokonyi bo morai bwense nigasaba abamenyi benseme yoko basira asobochori bole bosyo egati ya baraibekera nase chinsemecho no mugavana bwe county ya Kilifi Amason Kingi omobunge Okiharu Dindi Nyoro Kithure Kindiki Kipchumba Murkomen negati ya bande. Ewe mzee wa kitendawili, puppet ya Uhuru Kenyatta, both of you mnaenda nyumbani 9th of August. Gokwana ase chinsemecho nigo Ruto ainekeri abakenya buna nigo baganetie obochori bo bwene na boigo obwasyoku oboigo nigo asaba omorai bwense Uhuru Kenyatta otanjera abanyanyimbo gotume kwa bobe ase ogoturubani obochori bole bosyo. As Kenya Kwanza, we are not looking for any favors. We want a credible, free, democratic election in Kenya. Let the will of the people of Kenya prevail. Mr. President, please, do not allow this country to go down the drain in your hands. Do not allow the police to be used to manipulate the election. Omorai bekia magia ANC Musalia Mudavadi nigagi kelia engane yo na boigo kogania ekiombe obotuki DCI kwena na oroboti ase ogosira kwa msando na boigo gotiga gwesona ni anegasi ya IBC. Sisi tunauliza polisi, ni miaka 5 sasa tangu ofisa wa IBC Musando kuchukuliwa na kuuawa. Badala ya wale watu wa DCI kutuambia ati IBC nasema uongo, tunataka progress report watuambie upelelezi ambao wamefanya kuhusu Musando miaka 5 iliyopita. Omorai bekia magia Ford Kenya Moses Wetangula nigaenekeri abakenya kubwaterana elioko eneki obotoereru asense ya Kenya. Inji imeamua na tutembee pamoja. Tunataka kuwaomba tuwe na inchi yenye unafurahia kama mwana Kenya, sio kwa sababu ya jina yako, kwa sababu una haki kuwa Mkenya. Kithure Kindiki ni gamochi eserikali asobokoleri obobe ase oborai boigo nigo asaba obotoereru eliogotairanera ebikorwa byo mwaka bwechiribubere na isano na ibere. Unajua hawa watu ambao wanaongozwa na rafiki yangu ya zamani Uhuru Kenyatta wametuzoea. Wamefanya mambo mingi the last 4 years. We have wasted 4 years as a country
because of poor leadership and incompetent leadership and a leadership that is full of inferiority complex. As the chief agent of Kenya Kwanza, this country cannot entertain another 2007. Frida Kerubo, Ndizi TV. Igotigana na roboti ruo omurai bw'ekiama kya ODM omusiki Raila Odinga oibo igoro omurai bw'amabulia bwa Azimio la Umoja One Kenya litukulia lero nigaira chikampeni chaye gwikaime kaunti ya Murang'a asaria eira yogochia koreta moncholi ya manene onye gaguchochora kubo murai bwense maiga yogocholi bonene bwitariki kianda chumutinyo batano gatatu. Sasa yenu ameiba na anakuja hapa tunapiga sasa makofi hadi mtu mkarimu. Nasema msikatae hiyo pesa kileta, lakini hapana sema asante. Mimi tena kesho urudi na leta nyingine. Sasa na dawa yake ni kupiga Azimio. Akitoka nasema inawezekana. Sawa? Maana yake hiyo ni pesa ambayo jamaa wameiba na maendeleo hawezi kupatikana kwa mambo kama haya. Maendeleo itapatikana na ile mpango ambayo sisi tumeweka kama Azimio la Umoja. Sisi tumesema tunataka kusaidia ukulima, kuimarisha ukulima ili tuweze kutosheleza mahitaji yetu kwa upande ya chakula, food self sufficiency. Pili, tumesema tunataka kuona kama tunafanya value addition kwa ile bidhaa natoka katika kilimo. Eboigo obalia bakumubwatisia Raila Odinga bakora wano munyakero kubweki ombegia Chambers of Commerce Richard Ngatia na bwo no muteneri bweki ombe kya bakulimira mugia